Kesorkar Meghalaya Democratic Alliance kalasyakan thok mentah gi kenhun baper kum kesorkar ke bakhauput, kesorkar baklem ubut luam, bat kesorkar ke batelot. Namar kejing bamla bantek lakam ya kesyong suk syong san, na kejing kulmar ke bami he camati, tang dala kejing kibor bakadon. Kebalam syaduk kejing penjari ya ke curfew, bat kejing khang ya ke internet. Kani kejing kenthok kalamiru namar kejing e ki babon, bakabo ikipat nong syong shnong na kejing bambiang ka rukom terekam jongka. Kajingja Haisha Mati kabala syem ye kajing im jong wei udkot kaseng Kasi Students Union galapan kan shisha ya katmai kan at perjat benriu hapo kajalla badya kani lasaki naki kam thambor ki balaja hakaleng ki jaka hadin jong kani kajingja nadu ka arpu pratarik ujumang bala bathai kajing kan at Haisha Mati kesorkar jalla kala penjari sisendon da ke curfew hasora civil subdivision hanong ba shalong bat bun ki jaka khapsor jong kanong ba bante lakam ye kijing jabam sutanan nalor kani kalapan banaru ban khang sisendon ye ka kor internet ha ki hendreu tele ki district rilum khasi jantia bante lakam ye kijing sapriang ki khubor hamsaya ki bala banang aiding ye kijing ngau ya pher jat ben riu Hagasngi badengkong kesorkar kala penjari da ka curfew meet ka basdam terekam na duk kapor shipau bajemen meet hadu pra bajemen step hendrei namar ka jing syadung klub ki prangut ki barjalla hayodu bat bala shim jendat ya ka mensim jong wei unong khayi lapan bor ya kesorkar ban penjari ya ka curfew bat ha kapor mensi hakikat tu ka ni ki jaka hakanong ba kentup ki jaka yo kum ka yodu bat polis bazar Nadu kani kesngi kiyau ki hat bat kidukan badon hakishnong batrekam ke curfew kilakhang kerdep lun hendrai tang kisurok kimsim lakinja satya na kajinyo alat jong ki kali ban yeng wat hakikenta batrekam ke curfew nalor kani kajing penjari kesorkar kalapan ru ye kajing harap jong kesorkar pedeng ban pha ki bor pahara ki banyarap lem ki pulit ke jala bante lakam ya ka syongsuk syongsan Kajing penjari jong kesorkar ke curfew kalate lakam syikat day ye kajing jabam suntenat kibala banang aiding ya kajing sngau ya pher jat ben riu hendrai kani kajing penjari kalasya kan thok jurpat haki riu pat ba namar kajing ko ki babun ki babu penban yu pat ba ha kajing e ka bakrau ha kalet kawan kalet yau lej han bat kiwe concern about the problem faced by the people at large so it is our duty that to see that any inconvenience should be a short term. So we from the government, that's why we review from time to time because we should remember the primary concern of the government also to see that the law and order prevail in the state. So we from the input what we have that we see that the situation as of that time it's still not conducive to withdraw the curfew from that area. But that decision, we will review it in fact twice a day we are reviewing the situation. So we will take every care that the people of the state will not suffer in this. That's only I want to tell you.